Hello, loite ho nadam jeng hinam tuni hinjong Chinese action movie Iron Protector kiti thusim hi anasai kitaw hite. A film ki parachun pasal khan hung ki mo in ama pa hen akal kara senin aka in athip na ho chu mi pi ho avet sa in ama pa men hi le wulin a hi hitia wulin ki tipa in athip na mi pi la avet sa chatlawa a umpet lai ta chun chapang khan hin ice cream a hin ki chain pasal pa ko ma chun hung tai hiti chapang pa chun pasal pa cha dai ta na hi le pasal pa en jong chapang pa chun cha ve na hi le analung si le jing tai hichipe ta chun mi phepi hin pasal kha tha ding na hin dal tawin hichun hichilaya chapang ding pa jong chu an tar khawin a hi le hlu in ice cream jong chu ki hi sa in cham khat jawin pasal khat nin chi ice cream tola hi chu a chut ma de pi tan hiti chun pasal pa jong alung hang tan khan holoi chu vu ading a hi tin anung wa a hin jui ta na hi mi phalo hon tha dinga a hin dal pau chu businessman mi ho sata a hi in ama pa min cha hi le Mr. Lee a hi mi phalo hon Mr. Lee tha go lai to wajan pasal pa alo wa ko na chuna hung do in injo chapang pa ice cream chon pha chu koi na hi ovem ti na dong ta na hi le koi ma na hin don but ta pon cham kha joven ima sei loven mi phalo ho chun pasal pa lu chu mala a hin je pi taw ve hiti a hi pha chun mi phalo ho tu chun pasal pa chu hung ki dal taw ve na hi le pasal pa chu ki dal da na thip je chun mi phalo ho chun alo na ji na heta po vin mi phalo ho atam za wang over chun pasal pa chun bai cha hian in ani ki dal pi zawin mi phalo ho ko nin Mr. Lee ki tipa chu an hu da in Mr. Lee zong ki pa be se je chun sumtam pi hin la da in pasal pa chu pi na hi le pasal pan wang an ki la poi chuzo chun pasal pa zong a ki le in chapang pa ko ma chun a che na hi le chapang pa zong an ki pa le jenge cham khat zoven mafia group gim nei ta ho chu ahung ki kai ovin pasal pa chu a hin kol taw ve chu in mafia group lam kai pa chu gari a ko ne na hung kum thla in ama pa chu koi dang hi talavin pasal pa na neu lai ko na a hin ki copy jing a loi ngai ta pa chu hi in ama ni zong a ki pa le jeng hun tai cham khat zawin ama ni loi cha jong cha to khom hun tan hi chun pasal pa loi pa chun ineu lai ova kung fu in hil pau I o za pau cho hoi lai ya hita matia hi le pasal pa na hin don bonin ineu lai ova kung fu in hil pau cho hin kho bai tai tu ni hi a hin kho bai ni cha hi in hi chi hi amial chi na hi tin thil khat chu hin la do tai pasal pan hi tia hin sei pha chun a loi pa jong lung na ta chun a kaptan aneu lai hun a hin gel do tai aneu lai ova pasal pa loi pa hin a master pau thi keng ko gu ja chu hilai muna ko na chu anano do wa hi in hiti chun nung kau ki thailo pha chi so cho gyal do in lung na ta chun a kap tai chuzo chun master chom khat na ki mo in ama pa min cha hi le master fu a hi in ami ho kha zo zo wa ki chim ama do je chun ana that ta na hi alang khal langa businessman Mr. Lee ki tipa chu pasar pa loi pa ko ma hongin kachanu ding bodyguard khat ka ngai cha e ti na hung sei ta na hi mi phalo ho khona ko na businessman pa pasal pa in ana hu do je chun businessman pa hin pasal pa chu achanu bodyguard dingin ana dai le jing ta na hi hiti chun aloi pa in pasal pa ko ma Mr. Lee chanu bodyguard dinga na num hinam ti na dong in hi le pasal pa in jang kanum nai ti na hin don but ta na hi hiti zo chun Mr. Lee in pasal pa ko ma achanu chu achanga that sa loading avet tup jing ding ti in kitip na khat chu ana nei sa tai sin hung ki khialin Mr. Lee chanu chu party khana achi na hi le mi phalo them khat hi chunu ko ma chuna hung nai ovin ahung dai taw ve na hi hichipe ta chun Mr. Lee jong party mona chuna hung lung tan achanu chu mi phalo ho khona ko ne na hin pui do in a hi wangin mi phalo ho chun Mr. Lee chanu cha man ki tho tho ovin hichilaya chun pasal pa jong ana je chun pasal pa to mi phalo ho cho ki dal taw vin azonan Mr. Lee chanu chu pasal pa in lol hin ta in mi phalo ho khona ko nen a hin hu do tai hichizau chun Mr. Lee chanu hin pasal pa hu len hi bodyguard na hi a hin he do chun analung hang the jing tai hiti chun Mr. Lee chanu chun pasal pa ko ma bodyguard na hi na dinga sum na pi sang wa tam chukin na ping kating kapa ko ma kai bodyguard hi ding hi kanum poi tin sein ati in pasal pan sum chu na ki la pon no mainu ko machun kin sum imading ka tipoi ikingan si na hi subut ding bo ka ti hi ati
Hazing ni ko in Mr. Lee chanu le pasal pa chu shopping mall a hung hunin a hi le amasang huna chun pasal them khanin numai khat chu anadai engovin anabo tawve hichi amu hun chun Mr. Lee chanu chu achina in mi phalo khat pa chu amai abe epe in pasal pa chu ko tan hichi pa hon bengin atia ka bi a hi ati in Mr. Lee chanu chu akile min hilai mun chu anada thatai chuin mi phalo ho cha lunghang tawin pasal pa chu vo dinga thi tawin a hi le pasal pa in hichinu ko machun hichipa mai ho bengin ti jong ka sei khapoi a zo zo a sei a hi ati na hi le mi phalo ho jong chu lunghang ovin numai nu nung chu a hindal tawin a hi Mr. Lee chanu min chu fi a hi in ama nu jong chu mi phalo ho chun adal le tawin pasal pa jong chun imacha bol lawa chun hichinu chan chu mo vet tai cham kha zoven numai nu in pasal pa ko ma nei ngai da min ka bol khial tai nei hu do loi na tia hi le pasal pa in jong mi phalo ho kho na ko nin numai nu chu na hu do ta na hi nikhat numai nu le pasal pa restaurant a chi hun a chun pasal pan hilai muna ho chu gin mo na khat an nei ja chun mi a vel hi jing in a hi chuin waiter numai khat na hungin numai nu chu don the a thlei pi in pasal pa in waiter nu chu gin mo na khat an nei ja chun waiter nu chu amanin numai nu chu hilai mun chu da hlading in a hin pui do tai hilaya pasal pa in gin mo na ananai chu anadi tan chom kha zowen mi phalo mi phabe mahung vin pasal pa to chon na sata in akidal tawve hijipe ta chon mi phalo ho numai nu chu man ovin gari khana heng do ovin anapu mang tawve na hi pasal pa mi phalo ho ta kidal zo chon gang chalena hung hlein numai nu hin mat naw gari chu hin dalin lampi chun anakhal tanin gari masanga chun anading tai hi chun numai nu hin manaw gari chun pasal pa ta thu ding ati na hi le pasal pa jong hung ki chomin gari langwa chu a chon ke in numai nu chu hin hu do ki tai hi chuni thil so a ko na chun numai nu in pasal pa hi na thei da ta poi ama ni to khom hona a ki ho lim pe hona chun pasal pa in numai nu ko ma ipijia mi phalo ho nanunga dalle ova chule na pa hin ipidinga ki dau pi tam ta nei hamtia ado achun numai nu in jong ima a hel lo je achun ima sei lo achun thip chana chun akitung ta na hi numai nu chom khat thip chana to zo achun pasal pa ko ma ken jong ima ka hepoi kanyawa panin ka pa hi ti hin anau min chu jong le bodika jong hitia chu in koi pi jing a hi ati alangkhal langa chun pasar pa loi pa mafia leader pa le master fu kit pa aki holim hun chu hung ki muin a hi ama ni zong aki holim hun a chun master fu in pasar pa loi pa ko ma chun kahin sai ding thil hi nanup lawa hi theilo a hi ati hilaya master fu in pasal pa loi pa ko ma nanup te te angai anati na ji chu a hi le Mr. Lee le achanu ma ding ti thu hi a hi hiti chun pasal pan jong ki dalda na za chom chu hung ki zil ki tan a master pan an hil ho jong chu hin gel do e hitia pasal pan lunglut ta a ki zil lai ta chun ama sa a an ki dal pi ho chu aloi pa mafia leader pa mi ho a hi ti chu hoi selin a hin hetai ajing ni kho in pasal pa le loi pa chu mun khana a ki muto hunin pasal pa loi pa chun pasal pa ko ma Mr. Lee ki thepa akonin ki dal se in achanu bodiga na hi jong chu nga ko min lang hijilai steel factory a hin chapang ho kong fu hil ko min ati achun pasal pa wang ananum pui pasal pa loi pa lunggel hoi lo ja achu pasal pa hin annop pi lo a hi in hitia pasal pa anup lo pha na hin ama ni loi cha ki ka a ki dal ding chu ong hi hon tai hitia ama ni loi cha na sata a ki dal hon chun pasal pa hin anajawin aloi pa wang ananop ta na hi chuin pasal pa loi pa in asong khol ning khat na bot ke in pasal pa ko bachun dunia ki patna ai ni loi cha gol cha ki ti chu ki chai a hitai ai ni hi galmi hi hon a hitai ati ajing ni kho in pasal pa in numai nu chu ai nova ko na mon gamla ta khanen a hin puin numai nu in pasal pa ko ma hoi lai mona chi ding na ti ham ipikin ham tin pasal pa chu adong in a hi le pasal pan jong nang hi mafia gang leader khanin ma ding na ti in hitiji a chu ama ko na hui do na thei dinga chu hilai muna hi ka hin pui na hi ati chuzavin ama ni jong thanom ta in ahung hun ta na hi hiti chun pasal pa in numai nu chu kong fu a hilen numai nu in pasal pa chu gari tol ji dan an hi le pasal pa numai nu ko ma kyang ko ki bu hi alang khana ke ji som ni langa a gi a hi in hiji hi abu ding dan jong ka ki jile ati ama ni jong hilai muna huna ko na chun mafia group ma ko nen an hui do hun tai
alangkhat langa pasal pa loi pa cho hung ki mu in ama pa hin building kuima anei lo ni ding tola hi ho po analo lai ta a master fu kitipa hin ama ko ma sa a ama langa apan sa chu anahi hijun pasal pa loi pa in Mr. Lee chu a hin manin ama pa hi master fu to akiko ma ko na thil phalo hi tia chu a hin bol to pe hun a hitai Mr. Lee amat pha no vahin a chanu jong ma te te ding ati taw ve pasal pa ko ma no mai nu a hi a het pha no vachun pasal pa chu atu tu naw wa amat na ding oven thi ko khat gon sa in an koi taw ve mi phalo mafia ho chen pasal pa le no mai nu namun a het pha no vachun ama ni man ding a chen hung taw ve na hi le pasal pa in jong gin mo na khat an nei ja chen hilai mun chu da tha no mai nu cha poin an jam hon tai no mai nu le pasal pa gamla hung jam lai ta hona chun mi phalo ho ta pasal pa chu hung ki dal taw vin hi chun no mai nu chu anaman ovin no mai nu chu lei ko in khana ana puilu taw vin hi ti chun pasal pan jong no mai nu nung a hin zuin lei ko in na chun hung lu tai pasal pa jong in sunga hung lu na chun wang sit te in thi ko khanin a kyang cho hen be tan hi chi pe ta chun mi phalo mafia ho cho hung vin pasal pa tu chun akidal taw ve pasal pa kyang lang ni thi a ki hen pha na chun a hlasam le jing tan ben ho mafia ho chun ki chip nan ana nei taw ve hi chi pe ta chun no mai nu fi chu a khona kan pe uvin mun sang ta khana a hin khai sang taw ve na hi le pasal pa hi chi amu mu chun apun al he jing in hung ki thodo in hi le ben ho chu hung ki novin pasal pa chu guden in anadeng taw ve na hi chuzovin aloi pa in pasal pa chu akenga amanin tola hin kain kom khana le lu novin athia hitai ti in lei chu anavu dan taw ve cham kha javin athia koi pau chu hung ki thodo in numai nu te in langa chun achi in asam jonga ki che chomin wan aki khelin mafia headquarter langa chun hung tai pasal pa jong mafia headquarter hung hluna chun thileteng gol tampi in lemna ananai ovin chuzovin pasal pa in thileteng gol ho chu ki dalpi in kuima amo vet pon nasata in ki dalpi in achungo wachan a thaile le jingtai pasal pa room abana hung lu na chun amasa a ki dalpi azo lo ho to chun aki suto gitan pasal pa jong alunghan to i to hi le hilai room ma ho to chun nasata in hung ki dal tawvin hiti chun a hin jo gitai chuzo chun headquarter a dinga room a chaina pen lamkai ho namun chu hung gai tai hichilai room sunga chun Mr. Lee le chanu fi jong chu ana hen ovin chuzong le master fu kitipa jong chu ana ome hilaya ko na he do theu cha hi le master fu kitipa hi pasal pa bulin kitipa apa chu ana hidana hi sin aki khelin pha chi sa chu hung ki moi na hi Mr. Lee le master fu kitipa hi business partner ana hi honen Mr. Lee jinu hi police officer ana hi je chun master fu in ana thane malam hin kho thil hung hlung ding be thei khanin master fu hin kho chu ave na hi le achapa chu mi min thang thil di bol mi kha chu hung hiding a hi ti na hin sei tai hichi ho a ko na chun master fu in khunung le ka chapa in suboi khan te ti in achapa chu kola an swan thatai sin hung ki khialin pasal pa le loi pa chu hung ki dal kin hunding a hi tai amani jong na sata in hung ki dal hun ta na hi le pasal pa in jong aloi pa chu hoi layam kha cho khet pi a hi le no nga o chi in akizam thlu jing ta na hi pasal pa aloi pa chu mi pha na gel jing wangin aloi pa jon pasal pa hi anadau jing in hi chu in Mr. Fu assistant pa jon pasal pa loi pa chu mai thala anakap le in pasal pa jong alunghan wal pha nen assistant pa chu tha ding atia hunga hi le assistant pa jon pasal pa chu mai thala anakap tai pasal pa chu mai changena kha chi achun a hlu in tola chuna ki jamtan amo ho lungge la chun mai changin pasal pa lungchang a kha pasal pa hi thi hi tan te tia na gial wang wachan pasal pa lungchang chu veilanga lawa zit langa an ji a chu hung tha hina hung ki tha tho do kin hi pasal pa hung tho do zo wachan assistant pa chu an he do in an that tai hiti chun pasal pa jong apa kom langa ahungen apa chu tha ding atia hi le apa chun thil se zat na bol jong le apa hi je chun an that ngam poi thlai zan ham khat javin Mr. Lee kitipa hi a hin ko ana baidan a hitai awum dan chu ama pa hi cancer na nan apha 4 stage hi a hin ko ana bai a hitai alangkhal langa pasal pa in a master pa thi jaba vot vai aso ana koi chu hiti chun a the za in thu sim jong chu hi chan chun an ki chai tai
tunia thusim iseu chu hi chan hina ki chai tai thusim isei sung wa sei hial sei wal sei thinglal o ma hil ani ki ngai dam tu ani ge thiam tu cheu hitin hiti ho tabang thusim ngai num awa hile like subscribe share ana bol cheu hite aban video ting anaki moto ki taw hite